Kajingnya tu kana sapang ka kentai ke bakwalej school enda layo lok. Ushan uya ij samla bat kasmita. Kasmita bat ushan kide ki kena ki badang yalet kelas baro arngut. Ha gawe kesngi. Kasmita kawannya kendu ya ushan. Katba ushan udang syongkai bat kasmita. Ushan ulaong ya kasamla la jong kumne. Smita lakat nestem ngila don jingya day. Ngate ngakwa banya don langno bat pi. Yangin ya tono. Kasmita kalaong. Ngate ngampat kwa banya salang. Namar ngadang kwa lej school syua. Kenang bangan yok kam yok jam. Ushan ulaong. Te enle ayu ka jing pule jong pi. Lada pi don makana bat nga. Pila ban lej school. Endaing ladep ya to. Ngaru ngan nyarap lang ya pi. Kasmita kalaong. Lada kalong kumta. Te ngakloy ban ya to bat pi. Ushan bat kasmita kili ya to no. Enda kini ki arngut kili ya salang. Kasmita ka shet katiu. Ka aibam ya ulok. Kadba ushan udang bamja. Lawan ka phone call ya u. Ushan ubun kambaha ha office jong u. Ushan u klambam syu ya kaja. Ulet no sa office. Ha kapor ba ushan umut ban mino na ying. Kasmita ka ong ya ulok. Shan ngamut ya 2 ya pi. Ushan ulaong. Ngin saya keren sipit enda ngelawan na office. Kasmita ka sengap no na marba ulok jongka don por banyak keren mat kalok. Enda ushan ulawan na jingtrei. Kasmita ka Aisyah ya u. Kasmita klayo lat ban keren ni ushan ha kapor ba udang di syabat kalaong. Shan satang sitayaw ka exam jonga kelas dang. To yarap kamlem yang nga haying. Kenang bangan yok krekod. Ulok jongka ulaong. Balay ngan syu yarap kam ya pi. Ngamdon kamdon jam se yala jong. Balay ngade nongtrei jong pi ne kumno. Pi kwa ya nga bangan syong haying ban pensyet jaya pi. Ngaru ngadon kam ban lej sa office. Ushan udom mi kasmita. Umi no na kam ratia. Kasmita ka yam namar ulok usngew tu bakla ya ka jingkren jongka. Ha kasngi ka babut. Kasmita ka lej sa kelas. Bat klay kandu ya upara kelas hasurok. Kasmita kaya kran mat une upara lok. Upara lok ula kendet ba kasmita kladep ya to. Katba kasmita kadangnya kran mat upara kelas. Ulok jong kasmita ula yoi baka lok jong u kadangnya kran mat uta u kena senrang. Ushan ulet hajan. Kasmita kapin itu yala upara lok ha ulok. Ushan ula kenroy ya kasmita bat ula ong. Day kini ka daw pa pisa kwa ban lej school. Tang ban yu alat ya kini kikam. Mentang latip lot. Ushan utan ni kasmita uya lam siya ying. Endang lapoy haying. Ushan usyo ya kalok jong u. Ushan uong ya kasmita. Na do menta kasngi. Pim dan kam syo bandang lej kelas. Syong kop haying. Tray tang ki kam ying kam sem kalabyang. Kasmita ka yam sngusi. Namar ulok jong ka sngutu. Baka jing pule kat no kalong ka bakordor. Ha kata ka por. Kasmita ka phone ya ka paralok bat kalaong. Menta kasngi ngam yo wan sa kelas. Sa ilem ki notes jong pi nga. Sa pa nga na WhatsApp. Ushan uyok sngaw baka lok jong u ka pa sen ya ki notes ya ki paralok jong ka. Ushan ula kni ya ka mobile jong kasmita bat ula ong. Ngeladap ong ya pi. Ba pim don kam syuk bandang lej kelas. Kumno pim sngaw tu. Kasmita ka ainia ya ulok bat kala ong. Men syua pi ong ba pinsya ya nga bangan lej pule. Piru pi ong banyarap lem ya nga. Henry mentapat pi kang. Baleshan pilaklet se ya ki jingkular jong pi. Ushan ula bitar bat ula ong. Pi kwa lej pule kilej bat ula beno ya kasmita na ying. Kasmita ka yam snusi, katit ya ka jingkang baun peli, Henry ushan uklem peli. Kasmita ka syong daki kenta habaranda, Henry ulok jongka umpli ya ka jingkang.
Kasmita ka letno siya yingkmi la jong. Ka company batrei usyan kala kang kredep no na markam dayat bha. Usyan uwat kam keleng henry yo ula sutrei kam kat bayo. Hadian arsnem Kasmita kala pendep ya ka jingpule bat kala long han ha office. Ha office batrei kam Kasmita don ki post balat kam. Ki samla kente bat shenrang ki wan tep kam ha office jongka. Endalade kasngi interview kam. Kasmita kadai ka we kanong shim interview yaki. Usyanro uwan interview kam ha office jong Kasmita. Usyan ula rong ha kamera jong Kasmita bat ula kendet haba uyo iya ka. Usyan ula ong. Are Kasmita. Kasmita kala ong. Malaysian, kat ka jing biang jong pi, kumno pi hap wan interview kam ha office jong ngase. Kasmita kalaong, toto compare, pen i ki kot kisla jong pi. Usyan u ai ki kot jong u ha Kasmita, Kasmita ka pe ki kot jong u. Kasmita kalaong, ka kerdan pule jong pi PynLong Nongtrei ha office jong nga, bat kala bret ki kot jong usyan. Usyan u kerpat ya Kasmita bakan map ya u. Henry Kasmita kam kwa sangap ya ka jingkren jong u. Kasmita kala ong yu usyan. Balai ki shinrang ki kenpo bhai ki kentei. Ki shinrang kim tip balada ki kentei ki mon ki don lakabor. Kasmita kala ong yu usyan. Kilet no. Shua ba usyan umud ban mino na kamera jong Kasmita. Kasmita kelapan kan mau yu usyan bat kalaong. Kublay shibun syan, lem da day ba pi be yang ana ying jong pi, ngandum da long taray kumne. Usyan umi na office jong Kasmita da ka jings ngusi, bat u benut ya ka lok la jong, Henry la dir ka por ya u. Lada episode tenat, ngaw like, share bat subscribe ka channel bat share comment.